neza showed favor. And still God clothed him with honor. He had entered heaven. He was in the spirit and forgot that he was a king. Have you ever gotten to that place? No, it's not a lot. So, the woman mocked her and was barren. So nobody has sang like that. Nobody has sang to oppose the They haven't sang as many songs as there. And people try. But God showed favor. He was a king who could sing. Another thing, he was a king. Great king. Today he's the first. When we go to Ethiopia, you find the line of Judah. And the things that they sell. Just market stuff. David is in Africa. And you'll find his star that represents a star who has 3,000. Today in Jerusalem, when they debate David, those who were kings after him, they were just imitating. But God bless him. He did what he had to do. Let me remind you what I did last year. Before David died, God favored him. He had good intention to build a temple. Just before, when we read in 2 Samuel 7:14, it says, and God was pleased to hear them. He said, you have done well to think of building a home, because God lived in the tent. When they moved, they would take the tabernacle. They would move with God. That day, God told him he did well. Because he failed in one area, it says your son will do it instead. King Solomon. And he said, even regardless, like a good parent, as a king, he said, I will prescribe. And read 2 Chronicles. He held a fundraiser, prepared everything for the church, the temple. He measured things, the things he built, the things he left built. He gave everything that would be used to build. On 29. He went and said, what did he give? Umwana wanje Salomo ari Imana yatoranyije aracyari muto kandi ntabwo afite experience. Nyamara umurimo agomba kurangiza ni munini cyane. Kuko iyo ngoro cyangwa se iyo nzu igiye kubakwa atari y'umuntu ahubwo ari y'Uwiteka. Noneho rero hepfo aja gukora rero ibizubaka. Ashaka izahabu, ndayisoma gusa, nashatse izahabu yo kuzakoramo ibigomba gukorwa, akora n'ifeza, akuramo imiringa, akuramo ikindi kandi ibyuma, noneho ashiraho umubare wabo. Reka ngusome, byongeye kandi kubera ko nitangiye ingoro y'Imana yaje, umutungo wanje bwite n'izahabu n'ifeza nawo ndawutanze kugira ngo ukoreshwe ku nzu y'Uwiteka. Amatoni yakoze nayo, toni 100 z'izahabu ya Ofiri, toni 240 z'ifeza, yomekaho hepfo muzasoma n'ibintu byinshi cyane yakoze. He did a lot. Imana imuha God blessed him. Later he grew old and died.
and so corrupt. reka twiga amasomo kuri we rero. So now let's take lessons from ngiye him. gusoma ibice bitoya. I'm going to read a few chapters. Imana yatubwiye ngo Dawidi amaze gukora The Bible said that David, having served his purpose, iby'Imana what ishaka God wanted of him, cyangwa se ubushake the will bw'Imana of God mu gihe cye in his time, nibyo amagambo atatu gusa. just those 3 words. Umurimo Purpose, cyangwa se gukora a work, ndetse mu gihe cye. and also in his time. icya mbere gukora. First, working. Igihe cyose umuvandimwe yavuze witwa Fidele yavuze hano ngo uzuha agaciro umurimo ukora. Give value to what you do, our brothers and kubera men. iki? Why? kubera iki ukora neza? Why must you do kugira ngo it uzawukore well? neza bazavuga amateka ngo warakoze, It's so that you can leave a legacy that you n'abana bawe bazamenye ngo that warakoze. your children may know that you have ese served. ngiye gusigira abana umutungo wakoreye, When you're about to leave an inheritance, ntabwo uzabasigira ubwanza you're not going to leave bikazatuma them leftovers, bajyana crimes that they fight over, kubera ko wabasigiye bike cyane. because you did not leave a lot. ushaka icyo uzakora Seek something to mu do gihe cyawe in your time kugira ngo bazavuge ngo warakoze, that they may say you have served, utipfana, that you're not wabaye done. mukuru w'umuryango. You were a man of your household. wirinde kugira ngo utazicuza Do not ibihe neglect. byawe wakoreye, ubikoreshe neza kugira ngo utazahomba. Use your time wisely that you may not lose. umunsi bazagushyingura So that day when you're carried, nubwo tutabikunda cyane, even though we don't like it, ariko bazavuga ngo they'll say, uyu mugabo akiriho, when he lived, uyu mudamu akiriho when this woman lived, yarakoze, he served or they served. yagiriye neza abantu, They did well for people. yakundaga abantu, They loved people. yareze abana be, They raised their children. yabarinze kwandagara, They protected them from yababereye urugero corruption. rwiza, They were good examples. yakoreye Imana. They served God. ako ni akarusho, That is yakoreye a great Imana mu gihe thing. cye, They served God in their yasohoje time. umugambi, ibyo yatekereje yarabikoze. Whatever plans they kandi icyo gihe had, yabikoze, and at that time, uzirinde kugira ngo utaba warateje ambuteyaje aho wanyuze, batazavuga ngo wahabereye ubusa, don't say that you don't let it be kuko said that you wakoze live not cyane, empty life. wakoze ibyo ushoboye mu gihe You cyawe. have done everything in your Imana time, izagushimira, iravuga ngo wagize neza mwana wanjye, and God will say, well izavuga ngo done. ngwino wicare mu mwanya wawe, Come, enter into the kuko kingdom. wamenye gukoresha igihe cyawe neza. Because you knew how to use your kuko time uyu wisely. munsi iyo ntekereza Today when I think, kugeza ubu ndacyafite ideni rinini cyane, today I still have a huge debt. wampa umwanya n'imyaka myinshi If I were given time, nakora ibintu bihamba, I would do a lot more. ariko kubera imyaka y'abanyafurika Because of my years and n'imyaka yacu, our age, ijambo ry'Imana riratubwira ngo twige kubara iminsi the yacu. Bible tells us to number our muri Zaburi ya days. 90 no ku murongo wa In 12 Psalm 90, hazavuga ngo twige kubara iminsi it yacu. says, learn to number Dawidi your yarasenze days. aravuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu, Moses prayed and said, teach us to number our days. utwigishe kubara iminsi yacu, Teach us to number our ku buryo days, dutunga imitima that y'umuntu, we may have a heart of wisdom, tutazicuza tuvuga ngo so that we will not titwashoboye gukora regret ibyo tugomba that we gukora. did not do what we're supposed to. Iyo baje gushinga umuntu, When they're about to carry bandika somebody, itariki yavukiyeho, they write down their dates bakandika n'itariki yarangijeho, and the date that they end. ibyabereye hagati, What happens there? waba waragize imyaka 100, Whether 100, waba waragize umunsi umwe, whether one day, waba waragize imyaka 50, whether 50 waba years, waragize imyaka myinshi, whether a lot of years, bashyiraho akantu kitwa ngo iki, what do they put nta down? kintu bashyiraho uretse akantu k'agatire gutya, They just underline bakita ngo iki dash cyangwa slash, a dash. dash, bashyiraho dash. bandika umwaka wavutsemo, dash umwaka warangije, kakamwe kavuga byose, ni ukuvuga ngo ubuzima bwawe bwose buhugiye muri kariya kamwe, And that means that your whole life is summed into wavutsemo that. urapfa. You're born and died. usenge Imana kugira ngo ako kantu Pray to God that that thing kameze nk'ako muri computer kaza kabika amakuru yose, that holds everything. ako kantu kabika iki amakuru yose. Ni ukuvuga ngo Imana That means that God, ubuzima bwawe bwose buri muri ako, your whole life is contained ariko in muri there. bamwe ni amakuru menshi, But some, it's a lot of. ukaba waragize imyaka myinshi ukayikoresha neza. You have lived a lot of years and you did well. God will say, come into the kingdom. Ikindi
Another thing, wirinde kugira ngo imyaka yawe watch so that your years itazagupfira ubusa. are not empty. Yesu Jesus, yamenye imyaka ye he knew how ko ari long mike he cyane yo had. gukora mu isi. He knew how long akwije he imyaka had. 30 At 30 years yari muri old, silence. he was in silence. Ibyo yakoraga byari ibyo mu gikoni yo na papa. The things he did was hidden. Ariko aho yagaragariye But where he was revealed, ibintu yakoze mu myaka 3 gusa the things he did in only in 3 years, ibyo abantu bose wateranya bakora. it's greater than all we could do. Kuko yaravugaga ngo Because he would say, zi neza yuko ibyo mpaye nkora I know very well reka that what nkore I'm hakiri kare doing, I'm working kuko well. igihe kiraje The time is aho coming muzaba bwije where it'll be late, aho ntazongera gukora. where I cannot work. Yarebaga iki? What was he Yarimo seeing? abona iminsi mike He was looking at the agiye years kuja and ku days musaraba before he went to the cross, bakamushyingura and he was laid. agapfa He would die akaja mu ijuru. and ascend. yayikubiye muri ka kantu k'iminsi mike. He Yarakoze. in that short time. muri Yohana 4:24 hanavuga ngo In John it says ibyo kurya byanje that my food, baramubaje ngo se urya ko ubundi iyo wirirwa they gutukura asked him what he ko eats, tutabona uja muri Timohoto We don't cyangwa see you go to muri Tim's. resitora murye. or at a Arababwira ngo restaurant. we He said ibyo that kurya bye I ngo have, ni gukora ibyo Imana ishaka. my food is to do the will of my Father. kandi akabikora muri icyo gihe cye And in that time he was kugira ngo so atagira icyo atakaza that he does not kuko lose. yageze aho asenga ngo ibyo wambaye birabira. He said that all they have sent me to do I have Mu fulfilled. myaka 3 yari abiri. In 3 years he finished it all. Ikindi The other thing, yakoze ibyo Imana ishaka he did what God willed kuko yayoborwaga n'ibihe bye. because he was led by his time. Mu gihe cya Mose In the time of Moses, Abisiraheli bava mu Giputa baje i Kanani, when the Israelites came from Egypt to Canaan, ibimenyetso byagaragazaga ko bari kumwe n'Imana. there were signs that followed that they were with God. Bayoborwaga n'inkingi There was a pillar, zibiri. 2 pillars. Imwe One yari inkingi y'igicu was a pillar of cloud yagiye inyuma that yabo would go behind them. umunsi ingabo za Farawo When zibakurikiye the army of Pharaoh zifite came uburakari bwinshi with a bwo lot of kubarimbura. anger, they wanted to destroy Imana them. ikora iyo bwabaga God did what he did. nk'uko wakurikirwa n'umwanzi. And, Imana ishira inkingi y'igicu. God placed the pillar of cloud around them and he covered them. Amen. Amen. Kubera ko bari kubaje aho batazi, Because they were going where they don't nanone know. ishiraho inkingi y'iki Then y'umuriro. again, God put a pillar of fire. Ndababwiye ngo n'ubu To this day, uzi umenya ikikuyobora n'iki. know what leads your life. Bavuye kuva mu Egiputa kugera i Kanani, From Egypt to Canaan, izo nkingi zombi zarabayobora. those 2 pillars led Bageze them. bagera i Kanani, They got to Canaan. bageze i Kanani nibwo nibwo mwanya zarangiye. That's when they no longer Kuko saw them. bageze hehe Because aho now bakomeye. they're in the promised land. Amen. Amen. Abami batatu bavuye iburasirazuba. And the 3 wise men who came, Umunsi bavuye iburasirazuba baja i Betelehemu aho Yesu yavuye. when they came from the east to Bethlehem, Bo bayobowe n'inyenyeri. they were led by this star, Inyenyeri irabajana and the star led them kugeza bageze aho Yesu yavuye. until they came to the birth of Christ. Bahageze When they arrived, irahagarara it stopped. hanyuma iragenda. Then it ceased. Amen. Amen. Ndababwiye ngo n'ubu To this day, haracyariho inyenyeri y'abakristo. there is a star for Muri iki Christians. gihe Today, ntituyoborwa n'inyenyeri, we're not led by stars. ntitukiyoborwa n'inkingi y'igicu, We're not led by the pillar of cloud or ntitukiyoborwa fire. na conscience We're cyangwa not led by se conscience, umutimanama, conscience, ahubwo tuyoborwa n'umwuka w'Imana. but we're led by the Holy Spirit of God. Tukayoborwa nanone Then again, we're led n'ijambo ry'Imana. by the Word of God. Abayoborwa n'umwuka w'Imana. Those who are led by the Abo nibo Spirit of bana God b'Imana. are the children of Iyo God. dusoma muri Petero wa kabiri, When we read in 2 Peter igice cya mbere ku murongo wa 19 chapter 1 verses 19, havuga iki mu ijambo ry'Imana? what does the Word of God say? Aravuga ko nyamara It says back, dufite ijambo we have a word ryahanuwe. that is prophesied. Amen. Amen. Nyamara dufite ijambo. But we have a word. Bamwe baravuga ngo jewe ntabwo mpanura, People say, oh, I don't prophesy. abandi nta nyenyeri bakibona, Other, they don't see stars. abandi ntibabona igicu, But the other don't see abandi ntibabona the ubabwira amakuru. And there are those who don't hear news. Ariko twese icyo duhuriyeho But ni what we all have, twahawe ijambo. we have the word. Amen. Amen. Vuga ngo ijambo. Say a word. Twahawe ijambo. We have a word. Nyamara dufite ijambo But we have a word kandi ryahanuwe, that is prophesied. rifite imbaraga And that word has power yo kutuyobora to lead
mu mwijima. In the darkness we encounter. Amen. Rigakesha ijoro. And brings the dawn. Ijoro ryose. The whole night. Kugeza ryari? Until when? Reka dusome. We're going to read. Turushaho kugira icyizere ubutumwa bw'abahanuzi. Namwe muzaba mugize neza n'umubyitaho. Kuko ari nk'itara ryakira hacuze umwijima rigakesha ijoro kugeza igihe inyenyeri yo mu rukerera imurikira imitima yacu. Amen. Nyamara dufite ijambo. But we have a word ryahanuwe that is prophesied. Petero aravuga ngo Peter said, muzaba mugize neza. you do well to obey it. Reka mukangurire kubyitaho. Let me wake you up to pay attention. Abatarisoma Those who don't read, uyu munsi nuva hano today if you leave, ukore commitment. I'll commit Uvuge ngo yourself Mana and say, fasha God, naje help me gusoma ijambo that I ryawe. may read your word. Nibwo uzamenya ubuhanuzi. Then you will understand Ngo prophecy. rizakujana ngo rimeze ko kitara rimurika hacu It's like a great light that kandi ngo shines through rigakesha ijoro darkness and brings the rikageza dawn igihe inyenyeri yo mu ruturuturu until morning star inyenyeri ya mu gitondo the morning star izimurika comes ahacuze where umwijima darkness is, rigakesha ijoro. and we see the dawn. Abazamu baza babona bugiye guca Guards start seeing ariko when si it's muri Canada about kuko hano hari amatara to. It's not in Canada because we have lights. bakarambirwa nuko bucya And ariko guards, inyenyeri iyo bugiye gucya but when it's hari about ikimenyetso ko to bugiye be gucya. morning, natwe there's mu gihe sun. cy'imperuka At the last dufite days, igihe kigufi cyane we have short aho time here umwana w'intama w'Imana agiye kuza where the Lamb of God is aho about to navuga come, ngo inyenyeri yo mu ruturuturu where igiye the morning Amen. star is coming Abafite out. izo byiringiro Those who have the hope, ndabashishikariza guhora dutegera I'm calling you to listen tubaze and amasezerano y'Imana ask on the promises of ayo God. yose avuga All mu of nyenyeri these yo mu ruturuturu are in this morning kandi iri star. hafi kumurika. And he's about to Abisirayeli shine. bararambiwe The Israelites are tired. kuko ijambo ry'Imana riratubwira ngo The word says igihe kizagera that the time will come. Imana iracyari mu ruhande rw'abanyamahanga. God is still on the side of Imyaka the ibihumbi bibiri Gentiles. yashize 2,000 years have Pawulo yabaye passed. intumwa Paul y'abanyamahanga was sent to the Gentiles. uwo munsi yerekeyeyo And- ariko mu munsi umwe But one igihe day, nikigera when the time comes, izafunga mu mwanya w'abanyamahanga God will close on the side of the Gentiles and the church will yongere go ihindukirire ubwoko bwa and it Isirayeli. will turn to Israel. Icyo gihe ngo twebwe tuzaba dufite akaga cyane. And there will be great sorrow Imana izaba bahaye umwanya. because God has given time. Ikindi twavuga ni iki ngiki, The other thing I can say, dufite abantu tutanyuzwe. we have people who are not Igihe cyacu satisfied. bikeya dufite, The short time we have, gukoresha ubushake bw'Imana ni ikibazo, using the will of God is hard. kuko ubushake bw'Imana Because the will of God, tugomba kumenya ko turi hano gusohoza ubushake bw'Imana. we should know that we're here to fulfill the purpose of God. Our lives Bufite intego have a purpose. kandi nutabishaka And if you don't seek it, uzabupfira ubusa. it will be empty for you. Ubuzima bwawe bufite intego. Your life has a purpose. Muri iki gihe cyacu Today, hari ibintu turi kumva bidasanzwe. we hear a lot. Hari igihe tujya kwandikisha ku murenge cyangwa se ahantu baza bandikisha abana bavutse When we go to get birth bakavuga ngo certificates, bashaka kumenya ababyeyi b'umwana they try to know the parents of the bakabaza child. kumenya ngo ese aba ni ababyeyi be koko And they ask, are these biological bagomba parents? kugaragaza ibimenyetso ko ari They ababyeyi should show proof that they're kugira ngo parents wa mwana yemere. so that the child can be used. Muri iki gihe ndababwira ngo iki Today I'm saying hari ababyeyi batemewe imbere y'amategeko their parents are not permitted and under the ariko law. But ikidashoboka cyo what's impossible ni uko nta mwana utemerewe imbere y'amategeko. is that there's all children are kugira ngo welcome. icyo kirasobanutse. I hope that hari that's ababyeyi clear. batemerewe imbere y'amategeko. There are parents that the law bamubyaye mu buryo bwa agisida they were born bakamugenda ahantu accidentally akabyara and they give ariko birth, batarashakanye mu buryo but bwemewe. there's not vows. ariko umwana wavutse we nta mwana ubaho atemerewe imbere y'amategeko. But every human being is hari accepted. abana bavutse mu buryo butunguranye kabo ngabo Their children are born accidentally, ariko Imana ntabwo byayitumye. but to God it is not a niyo shock. mpamvu aba bana dusengera buri munsi That's why these children will pray for. bavutse kubw'impamvu y'Imana. They're born for the purposes of nta God. mpanuka n'imwe mu kuvuka There is kwawe. no accident in niyo your life. mpamvu That is why utari impanuka. you're not an accident. There is a purpose. hari impamvu. You have a purpose. hari impamvu yo kubaho kwawe hano. There's a purpose for you reka rero living dukoreshe today. uwo mwanya wawe neza So let's use our time kugira ngo wisely. Imana
iduhe amahirwe yo but kuyikora. God may give us the will to serve Him. Reka dufate ibihe byacu neza. So let's serve our Ngiye time. gusoza gutya. I'm gonna end here. Dukoreshe ibihe byacu neza. Let's use our time wisely. Kuko ntabwo turi impanuka muri Because we're not accidents in the tugomba world. gukora ibintu twahawe gukora Rather, we should serve our purpose while we live. nk'uko tuzapfa tubone, Because we'll die and cry. ariko Imana izatubaza imbere yayo But God will ask ibyo twakoze tukiri muri uyu mubiri what we did in our ari flesh, byiza cyangwa ibibi. the good or the bad. Pawulo yandikiye Abakorinto umurongo wa 5:10 He says, haravuga ngo kuko twese tugomba kuzagaragazwa imbere y'intebe ya Kristo because we will present kugira ngo ourselves tuzabaze to ibyo God, twakoze tukiri mu and mubiri will be asked what we did in the wari flesh, byiza whether the good cyangwa ibibi. or the bad. Imana itanga amanota, And God will give you, umunzani uzatembera he, and there will be a week ahazaremera ni he, where ese will ibihe this byawe be? wabikoresheje neza. Have you did well? Ikindi nakubwira ni iki, Another thing to tugomba say, gukoresha ibihe we should use our icyo bita time. opportunities. Ibihe byacu birahari. We should use our Imana opportunities. akenshi iduha ibihe byinshi, God gives us chances, ariko ikaduha n'abantu bagomba kudufasha kubigeramo, but He allows people to enter our lives and become. igakingura n'imiryango We kubigeraho, open doors, ariko tukananirwa kubikoresha. but we fail to use all of these. Niyo mpamvu